Blackout man. Let's check the stream if there is something wrong. Du, 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 du. If there is something wrong. Okay guys, tu ni hi athung ke ya hoi ta ki stream de tai na. Nal tang ki stream de tai cha pa na ki off ta lo de. Chule epita streamer chen an hong lo wa le tham khana cái cái video hi thì đã screen hi ông blackout khai ông le guys in save vô can chi re ipida ek hai ji ha as sosik langa hi ngai ta langa pa na hi na kan tho lo le chin chi pa hi nin tek ji ta o chi chu kan tho ta ju UTV te goniam achoma chi ta chu can chi re guys live stream hi ga share nge cham che tu let's share this live stream guys let's share this live stream guys ai ha ka ball kill di chene let's share here yeah here let's share here chule mas langa ka na yaw yeng dan chule status let's go okay guys like him Volvo lucid in I need some motivation from your like okay slot ho cho ga ve nge ko slot hong lu nam UTV te he complete slot 2 a he bola TF te slot 2 am va gol lom ho cho slot 2 cho TF ho cho bola va hang mo TF te ni TF slot ki lo ha
As slot for ai ka lut do kita. Okay. Tu hi ong ki chi shal tai. Slot tu gol loi lom no hi ong lut lo loi wo. UTV tiang a chom le yin hai langa chom do kit wata. Okay. Slot number 12 FS amo ong ki kim ta win. Chule. Okay, lam ta la thali te he tu ni nom de he mo he. Amo he double toppers. Okay, guys. Amo he tu ni la ya team friendship te ho lam batao. Rồi. Chi. Team friendship te thang kinai chika. Team number 8, team number 10. Amo he yung we. Amo te ni he tu ni he nasata ang ki tham dio he. Oh, team number 3, Cookie Kings, among Kimta. UTV te ki Kimta. Team number 5, KOD. Among te Coffin ba hong nin. Team number 6, KGO. Gimnay se hong nin. Okay, report hong in. Team number 10, Team Friendship. Among he min khia lại account khat hong lut din ei wang cha ki chim chu thakhat ma he na kho poi chu kho poi a ki chim chu thakhat hi bol kho poi ơi bola elgin hin kol kit tai mo
No worries guys, no worries. Call hung hi. Stream mong ka check loi lên zo tin là black screen hung kit khan te. Okay okay okay. Panai. Apam mong nai tu ni wang hi stream về ho ni cái gì rồi điều tai. Đúng cái à. Kan stream không cái điều tai. Tua hi cái pan pay đi nghe nè, coi mà cái ngã lâu đi. Ting là cái pan pay thế ham gã đúng nha.
Ahong ke pantai, ahong ke pantai. Let's start the game. Let's rock and roll, guys. Let's rock and roll. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real Team life. Wang hi Please tambe se play lo in he ko he moderation, sen hok ading take apanai. frequent breaks, and play responsibly. Age chu ki da tha hi tai. Okay. It's good. Ini first match apna ki su chat hi di. Okay guys. Tu chu report hung dung zo yen. Slot 2 si koi vam slot 2 a hi. Slot 2 a hi zau ha chu. Sei khil zo chu. Khai drop hi hung chu thatan to IUTVT hi ki chom thatan ta we chu jin team number 2. Amo hi drop hi lai hi dam. Amo drop hi bootcamp. Okay, bootcamp chu di la. Team thum ya chi ve bootcamp in. Team Legion. Wow. Vet de hi nge chi ba. Overall, sorry, my bad. Kezio game nail le just gin amani duo versus squad. Shit on here. Oh. Vet num le di hin. Ve pan kit yung guys. Okay, like subscribe. Hai pote oh. Subscriber on kahau nai hin juting la live stream mong hi. Bootcamp ma koi mam lo pi la. A drop o khial gam to hum ye. Fight va lo di dan hi. DGK slot bulap na hin ve pan te UTV te hi. A drop hi cái xe nó có cái chip bé xe là hạt tinh tí đây phải xe nó cái sụ sẵn cái bồi chỉ tiếng lẹ quay ha cái spectate thì tua hi gol lui lom amo hi bahan hi a drop hi chỉ lẹ cookie kings amo hi kem charlie ha ok lại chú hi ngin chỉ tiếng lẹ your favorite nun kia odite hi holai chu và hum cái anh khola lẹ Docs lại ta thành số win KZ oh mani hele bootcamp do versus squad okay team number 7 mo yung do versus squad samadig le TH Naruto team number 7 chi hi guys ka vet to kitu chananan sei hin chi Naruto hin na ma hi Kakashi wang zau poi okay team number 8 Kuki mok amo hi thali amo hi to hi paradise a chu hin a kom vela wang hi koi ma chu lo pi hi so let team number 9 Seiza Boiza gonia moi DGK ho hi win amo chu ne hola mo na khan na chu wadan na kham zo hi sian hok minong zan no me na kham team number 10 TF ama ho hi mi khat hi aw le na hi an ki ball queen sat kip gen le Kevin he le tu te di ding hi okay kill khat na nei ta na ma hi top fragger list a me hin na #1 hin tu le chi FAS ho hi ve Palkeng nu khunun KGS how ko boy FAS 00000 cookie team number 13 sugar daddy VDT Raiden not your daddy mo wang hin fight na pam painan ti da lại hay mo drop hi vin chuting le cho lo hi ung zau te ve na cho hi bola ung zau ka kick out ni ta vin no lo hi miss lot na gu ve na team min yong sei lo u ti ai na mo ti na mo ming ji ha
Chứ chừng là xa sang năng hi NRS xa sang năng hi khả năng nó giàu hin na group man nó giàu hin group man nó giàu vangin nó team million nó sei point ima chan nó sei point no he unvalid squad ni ve ki he do ima cha ki ti na sei lo he. Okay, team number 16 cả về phang nghe team number 15 te cho ipi mong hi va mo he 15 hi i khat ho hi ve o bita za the thu ho hi ve mo he zaw lo wa dan tai tu ni. Okay zawa thi do pe ya dan cho team number 15 hi desert point hin shooting le 15 tua pa hi zaw lo he chi valid team hi poi guys kinom poi bon vai he placement point del ngen hung hi diu dan tan sia nok map ne ni ke ka he ti hung ti chim na last zone le chu pot di me fight chu tu chat ge hin wang au nai pon ipi le live chu ve ki te guys jo ti ne hung bui khaki da bui di poi wang ti sam pon to hi okay thali te hi ga jo te thali te hi tham khana fight nei the mei the hi win na mo ni thôi chết thì close in bấm thali te Naruto chutin na FAS amo hi thong khai ga ki kam delay sa di hi na ai wanga stream snipe tu chen ge wang om lo lai ji na hi ma ki ball lo he o phải keng nhé nam Andrew he spectator mode hi ki chi me chuting le ama yong stream a ball le ki lo me Andrew yong hin naga check out the Andrew Kuki am he o chuting la thang pia na he lo me chen chi BGH chi tournament hin ho si cái ni ki hon chuting la item khana a hard ho price chu Andrew ama hin api ding hin na chu hi chuting la bejal ama hi anet hi su pe si lo hi dan hin as Kuki mok nang hi jani prakash nan dei than he GGK tiang save then ki chim win love from new khului okay love back from manchap khului team friendship ichong chu cái net hita no ho net hita ka ha thei te hi be cái net zo hong hi la ki lom team friendship amo hi Kevin hi aga message min ama hi hoi lang thang su gut tam mi yong cho ha hon num be se poi jo tin stream sai khaliao chun cái chung ang phun diu hin na guys now who not your daddy team number 13 oh me team number 13 in galans vele mudi baha guys net hi tem khat vita chuna mu bam chu I khat ina 5G hi wangin as low cái net yong hi tin amo net yong hi mai thei sei thei hi poi na chu ko na hi tem khat kong ki chon di tai okay guys net chia hoi lo la kyang ka het ta poi not your daddy ama hi chu mi dang ga ve nge kha ve amo chu ne la stream hi di dan ta kan net phina te la chu yong ve chu 5 no le nom ta po ta tu ni wang ong ki bol do pha na UTV te hi as IPT ta mo ibang sia net na hoi mo di lam ki hele stream ki bol loading ko stream chu lek ngam itiam guys abai ga weng ni ken no ten ke o pai tham kha ga so ha de tin chi tin de chi tham kha sulun te golin that ball dead ball on ti dam pi ne sei na da na thiet ball on ti am bro shout out
ball na di kham nong ka hi pon na aji chu cho hi to bar lim hon ball diu dol he bro sarau ball na di kham stream wang cho lek hi na ye tu te di ding ai he ong le no kitan mi hi alive ya kum thei mong ta pon na guys mi o si he placement point gal hi hung tam thim deu dan tan tu te di ding ai team number 17 a zau ama he 15 hi dol hin na 17 a zau desert point ama chang se hung lut le ki zam kul de dan hi tan yi vai lo di ha team number 16 amo hi okay nai zat vo khula khat lang ho drone jo mang ja drone jo kaman ji dina cho ewanga cho tam zo a cho fight lo wala drone iman lo kit lo cho Seiza, where are you? Seiza. Okay, Seiza is here. Seiza, not your daddy, cho noktan. Lahud. Okay, nal tawe. Rồi đến to. Sugar daddy ông cái chọc thọ con mình chắc tụ chạy như thế. Seiza pano gunjuk kai hin Amy. Min Amy si anh phi in hin la. Lang fight hi skip thay lâu hi hin. Lang fight hi trong hai căn vẹt điều đan tan gun cái nó mòn sẽ hiện lăng kêu đi coffee nên gun cái ông chúng nó kia trong khát lăng khát nó về kia tụi guys yeah kêu đi coffee one kill come on amo tem thuông hi lâu lèo okay kêu đi coffee này chẳng à bằng hi là lại cả hi just for dolu ama con chúng là apa nào ăn về lại in hin là Seiza chu no knock ta in ready sugar daddy na finish to ta he okay gen an knock in coffin KOD coffin nal tan an knock do tan to hi rush 2v2 hin jacket si coffin ne ko jacket sin an coffin chu an knock in jacket song hi an knock okay KOD to finish tan sei kyosin last man pan sai do le tu chu KOD te chu ki wipe hi tan to hi ki le kit taute go niam an nok chat ni not your daddy hin an nok chat ne tu hi amola ang fight in kitu chat tham ka guys camera experience kan nei chat dan na jani ho to mo ta kan be le ki chai chat iwa to hi boyza hi last man to hi mi thu min abob di hin boyza hin an clutch do zo dem I an lo dem boy ra cho huin a chai ve ti di tai to sugar daddy te hoin totala hi zat kill nei vam ti hi ga veo te guys I'm on 3 kill nei win to ting le team number 3 I'm on hin 4 kills nei ta ve UTVT 0 kill team number 2 0 kill team number 6 0 kill 7 0 kill 8 0 kill 10 1 kill 12 0 kill 13 3 kill 15 te wang ka sim nom te he a squad yung aminong ka het he okay to a he team number 9 to team number 5 he amo to 17 na pang 15 pa he ana ki chai do ta win to a he team 11 a hing na lai ve hoi lai fight dem lai la hi phải lâu đi đồ đan thì dan cái vậy là ok lại cái tàu tin UTVT cho các bạn về cái UTVT tôi cái này coi mà UTVT tôi cái này lâu mình lên cái về ta na chút tiền lệ cái gì game này mà ni sẽ hoàn lung nhau lâu ta cái chi mà he chút tiền là guys này hết điều khát chú placement point hi top 9 na pa na pan hin top 10 ho he ki di point na kyo ji game nei le kyo ji just kin amani se bo mani se he ka ti wanga chu nui si the ong di point mani hin nas cha Kevin in an mi Kevin chu an nok ki nin okay sat keeps among hin rei da kan le sugar daddy amo hi iko ho hi na Eco vente here neki chai ta into he Kevin 3 solo finishes total 4 finishes for the squad
for the squad talo for the duo okay nom này get nom me cookie miningam amai hoi lang na ge tam oh good get on the side of down so he okay again he the last man 1 minute for an ball zone dem chi pa hi lung bui pi om the yingi đó kịp gen a lot tan tu nom ta chai du tai nom ta आराम से guys आराम से cái chú yêu là chỗ này đó cái trái độ ta amo tu cái king amo hi cái trái độ ta vin tu tên là guys screenshot ball hay hiểu nè khali te he fight lậu vắm tu tên giờ bằng lọ kịch lậu piu à ok team FS no là chứ FS nụ khôn ok các bạn khá chạy thầu rồi có ham ăn đầy thế nhé phải kiêng gấu luôn hậu kịp ăn ăn đầy thế nhé nụ khôn cái GS cookie girl gamers ok girl gamers em mà này girl cái gì đó girls cái gì đó mà này lại ai hình đó khu team number 7 mi sắc magic le Naruto gai lung sit na le khotu na nei ten wang stream snipe wang na ball hi be win lang na bolong ball han nup nai ti ki chi ma mi hol do kala num di wala em da ma team number 15 te hi polowa team hi le la lu te hi team lo jina hi upai lo he na amo to team number 16 amo hi wala ya hum alai longa hi gim nei te ni hin na die hard fan ke KGS okay azim lo la KGS te min phau tho dan cho na ke hin ho community lang hi ka ha vet be se pon chu le gaming lang ka ha vet be se hin amo minong chu kana za ji na ye hin la a gameplay ka na ve khana hin na la ko team number 12 te ong ko hung nai lut jab le kilomin to ai just gin to gim nei ama ni hin thali te he across in team hon hitan a hin 2v4 ka bol long hi tip ne se ong ngai a hi thei point magic yong them khat ngai je min amo lo hi ong ki sian tu de hum ki ta ki sian tu mo to lo la ki nga yin amo khali te ong khola khu pang den win team number 12 phal kyang ong khola hom den shooting the team number 16 cookie amo ong khola hom den ti yin we guys ki gam tha thei le yin win to hi team ko a hing UTV te hoi lang tam amo okay mon fight an la du tai ga ve te team number 15 te amo squad nei lo cho ta squad nei ngin lo a ball hoi tho du cho full squad thing yin ji zan yong duo a mi ni hona a squad lo na o smiling langa pa na ko an rotate tu NRS sa sang hi knock thei din mun no mi ang knock ta win tu not perfect now len op hi a hole win amun hai po win tu amun dan smiley not perfect okay not perfect on knocking gala pa na ko team number 1 UTV ho he na dong ko logo gaming 44 ama hi sang hi tan sang lo ke mini na lai langai ko ham 4 ma diak UTV te mini nok ta smiley to not perfect no nga logo gaming to 4 sivo ti de F4 sivo ma hi langa ko thali te hun kilon ki gu tawin UTV 309 ama se hinga khatta hinga itale kilome aloi ho khula ho ki zam hi tan na
toy thali te hin an close in diu wem elo iti diu wem wang khe nai pon oh thali UTV hoi mini ome lai hi kuki xx kuki ti di ying ma lai a o min anga cha beng falkeng in sak madik cho garin ananok tan okay leo white ke leo hi hoi lang ge tam leo hin ananok ni naruto le sak madik te ni ana vetan ai la kil khat ana nei man ve mo no mo hon tryo hi win squad thing man lo di dan hi falkeng hin sei ong la ngai di hi in sak madik hi ana he tu tan guys na team min hi amina lo jin a hol ha the na min chi vai no holding ki ti tin la ha azil he palkeng na masanga chu na het na la pasal versus nu mai hi UTV 09 wayo la hi ka ve chai nga lu te guys naruto ka ve man ko poi te ga chi le tau te ga ha F4 Sivo versus UTV 1 unfinished finish low kia to hi oho lit bet tai ki ai na tha lo le bang Sivo hi a ha pan the ying in hin zone ong hung du tan finish do ta to hi UTV 309 hi ana thi tai ani thi in to thalit te ga veo te o guys khabe thalit te he tu he koi an close in ham koi ham chi team number 12 falkeng amo he team number 12 te FSO he ki chol man lo don dan team thali te hin hoita an bob dan ta ki kuki mok in an nok kin in to hi bejal an confirm falkeng in bejal jon nok in crispy in falkeng an le nok kin in to ai no zu do nong ki zu do nga lo le zo nong chan yaw the tan guys nong ki hil do zo diu nam iti diu ham wang ke ta poi no khunun he okay kuki mok chu an nok ta win gim nei KZO gim nei ama he apan dani a khoi ama POV ga yo te guys KZO gim nei do hi wangin lung nyaw lo hi len thai met mut han ying to ai TH Leo hi nen to ai team number 16 te ong lut ta win guys nom the ade kuki lun just gin hi hoi ta an mu te kon an nok dam kuki lun hi kon an nok dam kuki mok amai nu mai he nu khunun chu an ni do pe falkeng yong chu an nok win hin la John in damage wang hoi tan bol du tai cholo hi to hi kuki miningam hi ananok di chet te in ga veo te ma lang ngong kho ga la pa na bet ngong ha the hoi la ma ta miningam hi ananok tan to ai team friendship amo hin miningam te na chai du dan tai kuki te ka tila ngai mo team min hi kuki hi na guys chu hitan KZO gim nei ama yong he ong close in tai okay KZO gim nei hin kuki lun ama ong chai ko kuki mok hi ama hi play zone na da kale ong thi anun len ong nok nga ting le langa ko ta win na yap sat pu ama ong an chai da beijing bejal ama hin ko in khet ham gim nei to just ginit la zone ge hoi tan thing na la TH Leo la hom na lain okay min lun to kuki ko min lun in azo in to hi opportunity ma TH Leo keeps ama hin third party la pe theing din mun khan in min hin la tu chala lo hin johnson ai to ai kuki ama se johnson in omi na in neo chek compound neo chek nin a pandan hoya le gari nei lo ngen hi win ke nga hung lam thatu okay Kevin in so sik chon nong in chutin la KGO in crispy nok in te amo hi thadit te ani ki chai tawin lai ha ani ki wipe bu dan tai to team friendship Kevin ama hi top fragger pai tu chen gain hing na line to hi just gin le KGO gim nei ama hin an close in the tai okay la kuki ama khu
oho kezio gim nei ten an ball hoi the anin just ginin Kevin an chai tan to ai dio whitey whitey the dio keeps ama to hin kezio gim nei to just gin amo bo hi okay nice spray last enemy kezio gim nei leo nang ni nong ki tham han di ying op te sung ni di dan dai kezio gim nei zo naung thi thai hin aung thai hin la leo hin amu ale het no nga le amo hi kuki king goloi lom amo hi hungki chai the to kezio gim nei hi ongki tholin all in ongki tholin gul no bangi ongki tholin graded and semin hin la to hi leo hin kill hi finish man lo hi la an dal ha hi abui the tan to khala pra an vel dan hi an nasa the amaung hi an vel zon sunga zo ku lut na dan zo to 1v2 na bol te ding hin dio ki thin wang sa hi be ing ki thing hin hin la to hi gim nei te ni hi ki revive do hon tan ke zo gim nei no an close in ama hin akile elang ben hoi langa ips ki tam ka hata pon apan mun hi tu chan ga position hi an het hom a het tho tau hi la a het wale to a hi hung ki hian tu diu tan ke zo gim nei 1v1 face to face okay nal the lio anti nice overall standing tu ni kg te chun chicken anane tawin screenshot tu ni wang athung ke ya ka bol de ta e hello le screenshot bol hai atam le ing jin jan tha ong chu anake bui di chenin na guys to a hi screenshot athung ke ka bol de ta just in case of emergency okay ni chen chu tan guys ki pau me tu ni yong nin vet pi na zalwin and congratulations to KZO team do hi hon wangin chicken al ne do hon chu ki pa pi le ing zani cho mo hi kang chala pochin ki a chu wang ti di ing na lak ngin atu lo je wa thloi chal hin a hin la salit te hi tu te di ding a hi hoi la yom bam #6 a hong win chu teng the tf te hi point zo te hong ke tf te hi to a hi top 1 an tu thei din mun win ong min về tao te point system a chu hungki ventin chi a chu top one am pen chu ai jing le get do yeng everyone has a chance bro go and grab it just skin 4 finishes companion best companion I'm secure finisher that's Elgin okay Palm le ingin guys mang pau tin tam selvin lang jing le ki matu ki tau te